and on the wall. Amaraso n'umuriro n'umwotsi bizacura. The blood and the words they will be there. Izuba rizahinduka iki? Byarabaye byarabaye ntibyaba. It happened or it never happened. Byarabaye ntibyaba. It happened or it never happened. Ubuhanuzi bwahanuwe kera. The prophet was told ikibazo mu itorero ry'iyi minsi. This day the Christians. Birasohora. It came to pass. Ab'isi bakamenya ko hari icyaba. Ariko abakristo turasinziriye. But the Christians. Ariko uzaza yazatinda. But you will never. Ari mu kirere niho aza. He's in the sky. Yaramubaza. Before he hari ibimenyetso bigomba kuba. They are saying you to hari ibimenyetso bigomba kumutanga. They are saying you to before the creation of the Lord. Hari ibizamuranga. There's something. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Which shows is coming. It is coming. It's going to be. It's going to be. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The church is sleeping. Before Christ comes, there are signs the church. God is going to come and collect the church one day. Let me ask you. Is the church seen or is not seen? There's nothing happening. Nothing. But the word says what? In those days, I will pour. I will pour to the people. All the people. The Holy Spirit of the Lord is here. But people are not ready to do it. The Holy Spirit of the Lord is here. But people are not ready to use it. That's why this one, in the land of the Lord, it is a month of but what God said is to be doing it. Regarding the movement, the power of the Spirit of the Lord, it's not coming out. At the church is seen. I'm just saying you are how? The church is not seen. The one is already seen of the children. Before God, the sign of
what the church should be. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nanjye ni mu bantu bagomba I'm kugaragaza one of the imbaraga ze. people who are supposed to be saved. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Muriteguye. Are we ready? Muriteguye. Are we ready? Muriteguye. Are we ready? Hagiye kuza igihe The time will come. mwebwe mugenda mubona utuntu mukikanga You see ngo things. hashiranga mu ikoranabuhanga ngayiwe ngo cya kimenyetso gatandatu ngo kituje. Oh, that sign 666. Biriya ni utwana. Those are small. Mbere yuko Kristo aza ngo atware itorero, Before Christ comes and promote the church, hagomba guhaguruka abagabo n'abagore they are supposed to stand. bahangara kubwira abategeka iyi si, They are supposed to tell them bakababwira ngo ibyo muri gukora sibyo, ahubwo Imana iravuga what ngo, they are going to do is not. bakababwira ngo oya ntabwo hagomba kubaho ubutinganyi, No, they are not itorero supposed to. rikidekarara, The church should be. bakavuga ngo oya ubutinganyi ntibwemewe. No, faith not supposed to be Ariko there. nta mukristo urahangara ngo abivugire ku mugaragaro. But no one has said ubwoba bugize that. gute buracyari mu mitima yawe. Fear is in our. Ariko uyu mwuka Imana izazukana w'iki But the niwo gutinyura itorero mu gihe good fear, niwo gutinyura abantu bakavuga, good fear niwo gutinyura abantu bakagaragaza Imana, is to the good niwo fear. gutinyura abantu bakerekana ibintu bikomeye. They should show big things. Ko uzaza ntazatinya. Whoever will come will not fear. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Icyo gihe nibwo That time, isi izabona ko itorero ryagaragaye, the church will see, batangire bashyireho akarengane babica. they start killing the people. Icyo gihe nibatangira kwica abantu When they start killing people because of Christ, nibwo itorero rizagira gute, Kristo azagira gute, azarizamura. that's when Haleluya. Christ will get the people. Mbibutse ko ntabwo azaza ngo agere hano ku isi. He will not come and reach you on earth. Ni hehe Kristo azamanuka, abafite pasiwadi, abafitanye konegisiyo nabo bazamenya ko ari mu kirere, They will know that bo bazamera amababa, they will have the basanganira umwami wawe. then they will go Ariko abadakijijwe but don't do ntabwo bazabimenya. they will not know. Hazaba noneho akarengane gakomeye, They will be nibwo antikristo azagaragara, That's when I bashaka itorero ngo barigire nabi baribure. they should think for the Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Kristo Christ ari mu nzira, is on the way. itegure gukoreshwa ibikomeye. Prepare to do wonders. Haleluya. Amen. Bibateye ubwoba. Are you scared? Ariko reka mbamara impungenge. Mw'icyo gihe ngo bazaba barya barongora, niba ari byo mushaka kandi byo twivugira nabyo bizaba biri kuba disi. Imirimo izaba igize gute? Ufite ubukwe mw'iyi minsi ashobora kuba ati oya bizaba bikorwa byose, ariko naza nyine uzaba uri mw'icyo gihugu niba azaba agiriwe amahirwe kabiri, azaba arimo kwabuki ahite yigendera. Haleluya. Ariko n'akarengane kazaba kageze kure. Haleluya. Azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda. umwami Yesu azaza ntazatinda. azaza Yesu azaza ntazatinda. kuko yabisezeranye
gukoreshwa iby'ubutwari ariko tugera ikirenge mu cya Kristo. Nyumvaho gatungana ku musoro, nyumvaho gatungana ku musoro. Abo twabanye nkora introduction, abo twabanye mu nyigisho zo kuwa kane, narababwiye ngo ni ukwezi kw'iki kw'intambara. Mu isi y'umwijima ni ukwezi kw'intambara. Abagize icyo babona ku izo ntambara bagire gutya, abahuye na mwarabibonye, mwarabibonye. Akanwa kavuze ko ari ukwezi kw'intambara, ni nako Uwiteka yavuze ko yanyujijemo avuga ngo ni ukwezi ko gukoreshwa iby'ubutwari. Tugera ikirenge, none niba tugize intambara zikaboneka n'uko kwezi, hanyuma gukoreshwa iby'ubutwari ntabwo byashoboka. Ntabwo byagira gute? Birashoboka. Muriteguye? Aha, mwikomera amashyi. Njye nabwiye abantu ko abo twasenganye kuwa kane isengesho twakoze ryarangije uku kwezi. Ntacyo uzaba, ntacyo uzaba mu uku kwezi. Satani ntacyo azakugira. Nibashake baroge, nibashake bazinge, nibashake babwice ubukwe, nibashake bakuvuge, nibashake bagutuke. Ibyo ni intambara za Satani, ariko igihe ryagaragaye ntabwo ryica isuka. N'izina rya Yesu tuzabagenda hejuru, abadayimoni tuzabakandagira. Urwabasi urwacu abaririmbira ibyo baririmbye, bihamagara Gideyoni, bihamagara Gideyoni, biramubwira ngo nimufate amabuye y'imuri, mufate ibirindi. Imana yacu ibasha kurwanisha ibintu bidafatika, igatsinda urugamba. Yesaya 40:22 Bibiliya ivuze iki? Kaduhere kuri 29. Bibiliya iravuze ngo niyo iha intege abarambi. Imana dukore, iyi twicaye hano, iyi ngiyi twaje guteranira, iyi dusenga, iyi tukubana nayo, iyi intege abagize gute? Warurambiwe, warurambiwe, acira intege mu izina ryawe, 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 acira intege mu izina ryawe. Turabihanura mu izina rya Yesu, acira intege. Torero wowe, acira intege. Imana yawe imuhaye intege. Haguruka, haguruka, genda, urwane. Niyihe intege? Abarambiwe, mbega ibintu byari bikurambiye, ariko Imana nayo itanze iki? Mundahanura kandi I prophesy in the mighty name of Jesus Christ. 29 niho turi gusoma. 29 yihute ko nihe intege abarambiwe, ngo kandi utibashije mwongeramo iki? Utibashije, utagize gute? Hari abantu bari bagezeho batakibashije. Bayobozi babyeyi, hari abantu bari bagezeho batakigize gute? Ngo ariko baro nabo igira gute? Yibongera iki? Imana ikongera imbaraga mu iteraniro mu izina rya Yesu. Turabihanuye mu izina rya Yesu.
kandi biraba wowe utari wibashije ibibazo byari bigukamo ugeze aho utakibashije akira imbaraga z'Imana vuga ngo ndakira vuga ngo ndakira imbaraga z'Imana vuga ngo ndakira vuga ngo ndakira ngiye kumena umutwe dayimoni ngiye kugenda hejuru y'ibyanjye kuko nakira imbaraga karabaye Erohimu karabaye ndabona abagabo n'abagore bagenda aha tugeze kuri 30 unumva haha ngo abasore b'imigenda bazatogora baruhe. Nta mwanya mfite nagasobanuye ku umusore w'umugenda ameze gute. Ka Dawidi igihe kahamagarwaga kari agasore mu myaka 14 16 kugera kuri 18 umwana w'umusore. Iyo Bibiliya ivuze umusore ntabwo ari abahungu gusa n'abakobwa. Young men Bibiliya nikivuga nikibita. Bibiliya ivuga ngo abasore b'imigenda bazagenda batogore baruhe. Ubundi umwana w'umusore ntaba bafite habura Patrick imyaka 1 abasha gukora guhera mu gitondo akagera nimugoroba atananiwe kuko n'imyaka ye kugira ngo umenye ko umusore yananiwe iyo aryamye agwa agacuho wanamuterura akimirira nk'umwana w'uruhinja ariko akiri maso abasha gukora ntago ajya ariko Bibiliya ivuze iki ngo bene abo basore